تورتين كينيا شيكا روبي وجين برج خليفة برتي قوني كان فكاتا ها سوكا يا سوكا يا فتاة تربي بلادم ها سايسان لها فتاة تقول أفانيتك أبيو الناس نشاط عنده شكرا جزيلا أرسنال شيكا روبي ذا أرسنال فانس فاميلي ناورا بنا استايلك انا ولي اقرز شيكا ولي فيديو ناورا شيكا روبي نا أرسنال فانس دن كوت اون تريس بوزر أرسنال فانس أسايو 1 2 3 هيك سبونسروني شيكا روبي يروح ما كان امبالوال اوه what does mean وانت أرسنال إنجا توريت I like the way he's just acting something. He's doing just over art. You know. يروي يوجدون أما كذا يروي أما أكتر كنا لا تلاقي ما كون جنة شيكا شيكا والله حاجة ما قلبي انت برج خليفة برجل حاجة ما قلبي انت برج خليفة برجل أكمل يجتمع شنو روبي والفكات ما كاي تشوف. أكمل ما بينه مالي بو إسن اللي كايو نبيدني برج خليفة أنا اللي كايو دوبه برج خليفة تفتح يجي فتح يجي كلا إنكي يا بي وما كيو تعرفت إنكو جارتي ولين جارتي ولين بعد ذاك نعم كوي شيكا غافي توكو غافا نعم بابا ميرا بيقولي سكين هاتي ذاكر لايفي كان يو أرجع جراتن هاتي مناكي سن كبجم تو في قالين إرجع دي سن كبجني في مالي كانوا برج خليفة جل أرجم تاني أكاد إتكر سيسا هذا ذاكر يادن هذا ذاكر وان با إيه تيمونكم إسين دري ماشي دري يجان دري يا جايبة تبغى كاشي كارو كديم لقي دري دري تي واي مون انت يقول لي عادي جل ما كتادي والله جل بيرو اي والله بابا كيف بيرو تجار جل أسون إني أتركم الشيكا أزفان مثلا ندمس أسون براتين Ijoollee biroo jechuun maali haa تبرو أسون جلان كباتين يو أسون براتين يو دبلان لاتو تومنا أنا بيجاتي يا بيجي شبات ما نبغى برد nama already bahasa nama dulu kan ini saya reju no need any orientation for him again nobody come here ini mari enam tuh kamu kok anak kerja ya cepat kerja jalan kerja So fun guys, we are just staying around Burj Khalifa, the world tallest the world tallest building. So we're gonna just visit and we're gonna stay and enjoy around Burj Khalifa. And this area is very special in Dubai. And who made this Burj Khalifa? You know, Emar. You know, Emar property. Emar property was made this Burj Khalifa, and we was just visit 148th floor. And we just sit down from there and we just get shocked like this. Everybody are just catch each one. They are just very scared. You speak now. Bishaan bareeda. Yeah, bias when you know sagaleen cufamee jira wallahi. Okay. Yeah, all right. You don't know English perfect. If I don't know English perfect, you are not teaching me, okay? Keep quiet. You cannot buy anything by English. Murti dole yes, sadanesa English. I made you interview. Don't worry.
addaa restoraantiiti waan jettu qabdaa. Yeah, akkuma beekamu har'a baay'ee gammannee jira. We know about Burj Khalifa. It's not new for us because we are in UAE. Okay, Wallah Hayat Arsi, even you are in UAE, you did not visit top of Burj Khalifa. I swear to God. Okay, I can give you 1,000 dirham if you are visit top of Burj Khalifa. You are just lying. Okay, don't say like that. Okay. Haya shaashee taphannee. Nobody pay 1,500 dirham. You cannot visit top of Burj Khalifa. Maanat haya shaashee eenyunni. I know. Haya shaashee eenyunni. I don't know who's that. I don't know. Anu ijoollee beektu eessaa bar. Yeah. So your salary is, you can pay your salary by 1 month. How much you get in 1 month? You can pay 1 month salary. You can visit top of Burj Khalifa. Another thing, you have to drink, you have to eat, you have to put for your bed. Daa kan bareeda bakki kun garuu. Sleeping, eh? Indeed about no me amro boota. Yeah. Very beautiful. Also you are more beautiful. I'm not handsome. Actually, it's okay, but little. Little. Little handsome, not too much. You see now? Endino yenya style. Maanni kun qabatee deemartu. This is, I just bought something from inside of Burj Khalifa. Wallah. Orono. Because this one is like history. I just visit top of Burj Khalifa. I should have to buy something, so I can see this thing in my house as history. Okay, we pay 1,500 plus food for everything. One person 2,500 plus 500. One person we just pay 3,000 dirham. Okay, no, keep it. Don't show it to anyone. Okay, no, it's not allowed. Yeah. Yep. Very handsome, really. You are very handsome person, bro. You are handsome too. Melikisha. Who's that? Yes. Can you speak English, please? Because we are new to Burj Khalifa. No understand English. I am all. What do you say? Ethiopia language in Oromo. You did my best to give there. Welcome, bro. What do you say? What do you say? Siftu konjo. Manatu me tita level di Khalifa fedu qaba. She's my little sister, bro. Tadamna muwaddat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam Taja. You know, some of our people is very jealous. Okay, they are saying we are making mood on you. What mood you are making on you? What do you mean? Go just check our video. When we are visiting, we just come back. Otherwise, shut up your mouth. You see now the way you are just disturb our psychology. Yeah. This one, this gift for Baba. I'm okay. You know, some of guys, they are too much jealous. Girl and the boys, you know, they don't like our enjoyment, you know. That people, you can just eat shit. Oh, Jega. Kota ka. Asbara kota. Yeah. Kota seran dubat awang kada. Asbara abada. Akan asbara abada dubada. Akan. Nama Farsile ka bambamje. Mali beita. No, duga manama dubada amale baru miti. Baru miti ka. Let me see one comment. Bas igale mo singale dibi. Nagaler. Gadaan gada makamatu bareda. Gadaan teeti. Gadaa teetanatti fayyadami. Islam allee fayyadi. Hawaasa Islam allee fayyadi. Hayat, you are too jealous to me today. Gadawang kira dubbatu jennaan. Why you say like this? Justice for English. English not died. How you say justice for English? Major Arabs, Nagalchi Milki. And Arabs, how are you doing this time? You are just Restaurant kiya. yeah. Gufajir Arab bachin no agayu. Umri rabbi no akao. Tahiyya askariya gada kiya. Gada restaurant dira akkana jenne. Akkan. Me jirai. Gada restaurant. Wala kala wadanni. Wala. Gufajir rajin.
milkii sagaleen itti dhaga'ame sagaleen keessan hin jiru. Roobi magaalaan illee gara isaa tokko lama sadii jiraate baaleen akka ajaa'ibaatti jira. Kanaafuu gaafa galee baaleen daawwatu barbaada. Mee maal jedhamti? Akkamiin nama bashannansiisa? Dura dursa rabbiin mootiin umrii si haa ka'u rakkachee si haa ka'u. Namni osoo akka gadaa reestooraantii mootiin hin dubbata. Gaafuma san yoo argitan yoo sarpiraayizii ta'e akkuma inni sarpiraayizii dhugootanii fi irratti dhugootanii sistee iyyatee galaa jirru gaafa jechuudha malee waan akkana boonaa yookaan waadaa seenee waadaa sana hidhachuu dandeenya. Yoo saasanii oluu gochuu dandeenya. Yoo sun ammoo dhukkubnu jechuu kana jiraachuu danda'a. Yoo kaatuutuu jechuu kana jiraachuu danda'a. Rabbi ajjeen waa gayu sarpiraayizii kana masa dhabbitanii. Kanaafuu waan ajaa'ibatti ishee gadatte. Walumaa baale biyyatti qara'ee biyya maaliiti biyya maaliiti. Biyya baale. Mee biyya baale maal akka taateen laal. Ifii gadi wasabtee bar maal akka taateen laal ta'u biyya. Annan roobee keessatti akka ajaa'ibaatitti magaalaa san handhuurarra taa'ee siidaa waaqa guutuu san jala qabamuu barbaada laal. Karaa cimsiisee. Sheekaalee laata It's going to run away. qabamuu barbaada naan. Yeah, he like too much eating chat. Ewan wanna kiya dagadde. Wallahi ka kamera. No injira kan asbara dagadde. Egaa laala turtiin keenya Sheekaa Roobee wajjin Burji Khaliifaa biratti goone kana fakkaata. Kotu shi. Hamza Hashim. Hamza Qilleeta, where are you my brother? Ashiko. Egaa turtiin Sheekaa Roobee waliin goone kana fakkaata. Yeah. Sponsora Sheekaa Roobee keessaa tokko Dr. Ifnaan Herbal Kaampaanii Milkii Orooti. Walumaa galatti turtiin nuti goone goolabamee jira. Hamza, you have to taqalaqalu to sponsor also, okay? Amman as qayyama Hamza akkasii galchee. Don't qayamu Hamza wallah. Kootu Sheeka Jinni. Hamza. Salam alaikum. Waalaikum salaam. Baba male. Imboora yaalagni kee gariin dawaa jira. Naada qabi yaadimu naada qabi. Asham. Kayaadu jammare. Asham. Reefu as deema ustaadiin jarjaran. Asham. Kana maataatu male. Tarabbii taatu malee taatu nama. Asham. Rabbi guddaa kadhannaa. Isa waliin nu ga'e. Aannan gabroonni rabbi. No, Sheikh Hamza illee Burji Khaliifaa baasu malee. Baay'ee rakkoon qilleetaamin qaata bahe. Qilleetaamin bahe jechuudha. Qaata bahe. It's not Qilleetaam, it's very nice man, wallah. He's very Hamza miskin man. har'a si gatee deeme beekaa si guggubuuf laal. Akkata ana hiriiti qarrab mookak. Asirra yaadni kee maali bee? Akkuma kadhattanteenoo Sheikh Hamza. Mee maaltu si dhagame miira akkamitti si dhagame? Yup, guys. We just visit top of Burj Khalifa. Hintaatanu wallahi atoonu mundante. Wallaahi billaahi si fuuna jennee kaanee Hamza akkamitti dhiisnee deemna jennee. Ina maata Hatta ishee Ah. Sheeka Roobee baay'ee. Meeqaan bula maadhiisu teela koramuu yaaddu irra bahee. Salaam alaikum. هذه برج Mandir keessatti mana qabu. Rabbi adeemu wallahi. We will take one good video, both of us. Okay. Hamza Shah. He will take me video also. biiftu laal 50. amma tokko tokkoon dubbisee gabboo ajee biiftu There is no charge. hin qabdu hiriyaa kiyya qaalli Taajuddiin yoom dhufta ammate Dubaay what time you come Dubai Where is from? Where is staying? USA eessa jirta Taajuddiin You just want to ask for mercy. waalaikum salaam warahmatullah Salaam alaikum. Ready, you said. Why you invite me to? Where are you staying, Tajuddin? May I hear your voice? Sorry? sagalee isaa likkiin jiru What do you say? I can't hear your voice. USA. Can you write down under comment, please?
Asli Nagalchime. It's not Nasri just- Asli. Okay. My name is Nasri. Yeah, go to Asli. Don't to confess. Write to him like that. How are you living? Where are you? So that, much so that. Egaa bakka walumaa gala amma laayivii kenna goolabnee jira achau Yeah, yeah, yeah. Chow chow jara mali. We have little funny. little video. Yeroo gaarii nu qabaadha. Ustad, you come also there. I miss you too much. Okay. Hamza amma kottu Hamzisha lubbu. Hamzishti. I'm from Somalia. Ah, okay. Qoy Hamza jenna. Hamza. Hamza. Ustad Wanna go. Hamza. Amma jechaan Hamzisha in fixanna jedh in araaramna. Mangisti nama. Sadar. He's showing us Magaraja. Yamran. Hamza bareda magarajaan komme. You know. Aba meuti banadhu me. Namicho. Hamza, Ustad Hamza. Meuti banadhu Hamza. Ganja restaurant. Okay. Hamza. We'll go there. Akin jedhe milki Waye. qurxiin barbaachiseera qurxiin barbaadeera Wallahi gadarre Okay, no problem. No problem. Come together, okay? Come together. We'll go there now. Achi dem now. Achi Saame gat Amma. Saa tokko saafira tokko saafira. Sabira cost. Saa tokko kottu amma saa kudha lamaami. Amma qajeela ba'aa jirra jedhasi. Qajeela gara gadaa deemna gada kottu gada resturaantii. Har'a re'ee nu qaleera simannaa sheekaa roobeeti. Bakka saa tokko irra kottu amma Dubaay karaalee duwwaadha zaamaan hin jiru. Yeah. inshallah I love you, my brother. Hamzisha Bareda. Shan Koko. ወደዛች Habibi qalbi. Wallahi dagadde. Itti mosoma jedhu dawwaluu dagadde warabbal kaaba. Dabbiroo haala koo yaasta'u qalbii tula yaa. Yeah. Irraa mudhata. Bakka ispoonsaroota. Shanko is going to go out. Shanko sorry bannaaden Hamzisha. Habibi qalbi. And now bye, my family. Shanko muka odi ba. Annu qotiyyo madeef. Ciao baka ziga. Ciao, my life family. Okay. See you again. Just